cyane urukino rwari ko rahuza Kayanza United na Rukinzo raheze ariko intsinzi ntibonetse umuvyakiriye gute kwanza mupira niko bimeze habura nabira gatsinda umwe urumva to felicita abadutsi abatsinze Kayanza United ariko urabye uko umugwa umeze muri no minsi ubona byapfiriye kugira ngo Kayanza ishobore kubatira igitego nk'ikandi umugwa rumenyereye oya ntabyo byapfiriye novuga ko bwa mbere twagize ikibazo mu nzira rugende ntirwageze neza twagize accident bituma ducererwa kuza nibaza ko abakinyi bashitse barushe cyane mwabonye ko batarameze neza kuko basanzwe bakina hari abakinyi bari batewe gukinisha utakinisha nke mu mikenyero bageze hari cyo bacahindutse
oya nta cyahindutse na gatoyi abamaze iminsi bakina nibo bakinye nyene gusa urumva bashite barushe ntabwo bari bameze neza nta murari bari bafise twizere iki mu nkino zikuriki oya no kwizera ko bihacari kare bashize hacari nyinshi inkezo cyari nyinshi nibaza ko no kwizera ko bizoba neza uko urabona ko turi musiga umwakiri ntiyoroshe uratsindwa uno munsi uratsindwa ejo ugatsinda hirya uganganya niko bimeze nibaza ko dutsinzwe tuvuga ngo turahejeje cyangwa ngo champion iraheze turabandanya tujya gutegura kugira dutegure match ikurikira hama yako turonka amanota 3 reka tugushimire murakoze cyane fungwa match kama hizi lakini mnafunga Rukinzo timu kubwa zile timu mlikuwa mnagawa mlikuwa mnafungwa anzili kuna kosa nini tuko tunaenda tuna etape par etape tuko tuangalie match ya kufuata itakuwa bon normalement tulikuwa na matatizo mais sio matatizo ya kusema hadharani unaona mnyumba kuna kwa siri kuko vitu wenye malgré inapita ndani ya nyumba hawawezi sema nje matatizo kweli ilikuwa hivi naona saa moya biko binaenda polepole vitakuwa vitatoka njia bo benye ilikuwa tatizo biko binaenda binabadilika polepole siwezi sema kama bilibadilika moya kwa moya juu pale someone ndasema bongo mais tuko tunaenda progressivement polepole tuangalie gisi vitatoka njia paka unaona matatizo ikosake nyumbani mtu tanki iko naishi akosake matatizo eti kwa sababu ilikuwa na mpango wa kikombe au big four una mpango mungaliki nao mipango tungaliki nayo gisi evolution iko naenda tutaangalia gisi vitakuwa yote ni Mungu machi ya kufuata utegemei machi ya kufuata tutajikaza tuangalie kwenye tufikisha tuwashukuru okay sawa murakoze cyane abariko bara tikumwe n'umukunzi wa Kayanza United ngaha mu Kayanza turabaramukije umukunzi wa Kayanza United turabaramukije natwe turashaka kumenya ubu munsi mwumva gute kuba Kayanza United cyo gutsinda imbere hari hazi inkino nyinshi atakintu kigenda umunsi mwumva gute n'ibisanzwe je nibaza yuko aha sinokererwa ndavuga kubera yuko ibibaye sinova ko byo twatwiteze umugabo twabishaka kandi byo twashaka birakunze ncamake numunezero nakamwe mu defisi yego umunsi uri kubaregwa gusa rero n'abakunzi bakanza United haburiki umuntu haburiki kugira ngo ibintu nk'ibi bize birabanga wow icabura si ku ruhande rw'abafana canke rw'ikiniki nk'ibisanzwe ari hasanzwe hari ukungene football mu gukinwa ikinigwa mu mpande zitandukanye ari ukungene rero abakinyi batari motive sinzi biki mugabo bunya equipe iri bien organisée ubiravye par rapport uko byahora nico kiri mu byatumye tutangura kuronka amanota hano mu gikona Kayanza Neriko ndavuga ati Kayanza numwe mu migwi ifite abafana benshi uravye irumwe mu migwi nk'itatu canke nk'ina mu Burundi ifite abafana benshi ariko umunsi stade ntiyarimeze nikiye cyatumye muti cizeye nta cizere cyatakaye ivyo hanagira mbanze mbeshutse iyo nkuru nta cizere cyatakaye kuko kubera ko abafana batari bahari so kubera ko bataye icizere kuri equipe ahubwo match yabaye ku munsi ari mwiza match yabaye ku munsi w'ibikorwa umunsi w'isoko hanyuma donc abakunzi b'umugwi benshi bari mu isoko nico cabitumye hanini kandi nizi match zikinwa hagati mu ndwi akenshi usanga abantu ntibazitaba cyane hanyuma urabona twaheruka no muri break international break nayo yarabigizemo uruhara ko abantu ntibabaye okula dans la situation sportive ico kiri mu cyatumye umunsi stade imera nk'iyituzuye reka dushime kuvyo tubwiye twizere ko tubona yatanguye kubikora ngira mugiye kunezerwa kurusha uko biri kose aha azoga umuntu reka tugushime urakoze cyane